puasa pertama ya. Mamat puasa tuh di ya. Puasa lah Don. Mana puasa tuh Don? Mau nyorok puasa lah yang mah. Cek orang mana tuh puasa gitu Don. Puasa lah Mat, dia puasa pertama. Mantap. Alah, sebagai orang muslim aku udah puasa Mat. Makanya Don, orang kudu puasa. Wajib lah Mat, puasa di bulan Ramadan mah. Lah Don, matnya nyaho are bulan Ramadan mah kudu puasa. Jauh Mat. Ini bu amat Don sumutna. Emang lah, sumut jelema nu puasa mah sengit bae. Ini sengit naona beureut, sumut bawa jengkol ge. Heula Mat, aing keur saur ngadahar jengkol. Wajar lah sumut aing sengit jengkol. Daripada sumut maneh bawa kecoa. Ngomong jorok sadun. Mustahil lah orang ngabuburit. Kemana Don ngabuburit nak? Kamana bae lah Mat ngabuburitna. Ke satu ayo. Ayo atuh.